Hi, it's me again. Mamangi video amada koi meditation the skill amane hena koi learn tawina khre aduga haiba skills kamaina practice tawini haiba tips khra so koi tamina khre so makha tarapada meditation je koi na practice tawene pham thaga koi mind je wonder taw ustum thengna berangoni wakhal jida ta ho taw thabok mayam ama andagi loi hawda thabok mayam ama tungda tholakada event mayam ama mata na koi wakhal jida matang matang chang hore mind je masana wonder taw tendency ama khale chai thoga chat pase so wonder taw mind ama ga loina kamaina meditation taw gani habase asi explore taw gani asi akoi amana meditation taw gani hek phambaga mind je wonder taw haman madagi chai thoman madagi akoi meditation taw ngamdre na khale adubo koi ge mind je wonder taw khre na koi notice taw is assembly di mase success amani koi na phammaga koi gi sor da focus taw na phona kanda sor se ani ra homlak mari ra kholak padagi dum chai thok pa horok pe hayengi matang da plan taw ba haujalak pe ai kaigumba poram matang da thawai wasin boy be natragana adum thought the lost hoy badu adubo koi mind se wonder taw khre chai thok khre na koi notice taw ise si se koi na moment of mindfulness ai si se progress ni so every time I mind se smaina wonder taw khre na catch taw kanda I na mu gently ai sor da mu purak na hone so sisina ai attention muscle strengthen tawi aduga mindfulness develop ta hole so atten meditation amada koi mind se chamarak wonder taw be adubo koina chamarak catch taw ngam tarba adu target ai mindfulness ki moment chama lai khre hain sise koi failure na te mai pak pa mane koi life ki matam ayam se koina aware oitana spend tawi wakhal the lost horaga koina realize fak taw de pot amadi amada koi autopilot mode adum move tawi adu koina meditation practice taw kanda si unawareness ki matam se hanthale ada koina isa isa bu catch taw ngamali aduga hena present taw ngamali so practice taw matik akoina thoughts emotions sumusina control taw han ma hunta aina kamaina respond taw ngamani haise choose taw ngamali so meditation is kamaina hone hai taragati yam short on house let's start small maybe 10 minutes a day adai koi tama tama dum hengalak pe so hopefully sigi anawa perspective sina koi da leramba meditation ki view do hongdok pangam hangani thase adu meditation have je koi wakhal stop to banate koi wakhal do notice to bodone ai present moment return to ba aduga ai attention je krai thangani habagi koi choose to ngam gi power do develop to bodone so si skill se practice to ga koi gi sa gi on life ta active for participant boy ngamba fully present to ba aduga fully engage with me ba mo ba ngam hangani thase so thank you for your time aduga koi isa bo self care to bo ka roisi ai akoi bi leba mi sing su care to ba aduga be well